Eje nyaba bedu enano memenda Ghana fo nyina ye gichi ekoto aba ede yema panyini e na afeso so no emahye bedwafo ahodwo ne enra ene hu se isi aba be declare say kanima panyin dada John Mani Mahama eyade se aba to ayeto ye ono ene di enkunim na ene Dr. Bawumia aba bekasa na nensamo a oka mra wone eye NPP fo mpemfo binom ehia ye ena wo hwe se wo monko makoma enfanto wo mu yem na abato ayeto ye eye NPP fo ena anto aba ene na ama ene NDC fo di nkunim na ka NPP fo binom eto aba Kenya de say NDC ebedi nkunim sanso so ena mrahye bedwani dada na anu ya yeto aba na che say wo hwere na kunwa wote so e wo mrahye bedwafie eye honorable K.T ono so aba bekasa e de afan wo say figures a eye mrahye bedwafo ni bi ni enya ye no sa figures na ena wo munya ye wa fi 2020 abato ayeto ye no ne chere say eye NPP fo ena anto aba na nka Womu eto abadia nka yade se ono ankasa wo gidie se nka kunwa no nke emfiri ne nsa yankwa ne yankoti nsema wodu Bawumia ede betu dwa efa sansem we ho ena afeso so no eye onimanyamfo K.T ono so na samo a oka ede fa nkuku a womu edi no Ukrudu. It is possible. Better more say we dear na mengen se mo bebasa domno doso nyame hira mo nyina ni no any chairperson Julie ene mo a mo kan ho nyina we de mo ahye me kura ye koto aba se de ye nyina na ye hwe se ebe ye no amba sa na enenti ena yejitu mu se uhwe abano a President Mahama ni NDC no mu wini ye but said me kan ye no we nkyere se is over battle ye lose battle but war no de ye nyen lose ye enti me pese me hyemu nyina kura de a ewo no se de mu amu no election yi yen na ye dema NDC enye omu na omu wi ni omu numbers no ansesa from 2020 yen ye de no above form by 40%. Enti analysis no simple enti ade a me pese ye nyina ye hu se united we stand, divided we fall. We are say can cooperate from Nantiko. Babia memranti brem grana men ko hore na men go kura bom kura men nante me de ko ho am making sure say cover bibia na we comfortable afa de da be bi ni eto aba na o ba ko ko fo gina ho kura ga zo na mo ko to aba do o ya to what do you mean samonto ya pesca ni sika be na men fanya dia hwemo astrotel hwemo hwan hwemo school hwemo nso hwemo ka kwan ni ba mu wa sukura ni say baby ya ka kwa na to so ma ohene no ni kure abose se ye to ne de ayiwa ye mienu ka kwa mienu oho no omo anto abado omo anto I want to mebre me wa na ndis wa to abado omo biti comprehensively and fairly dia get the biti za no ngare de na me ye 2020 omo nya ba 13,000 ne ye hit 18,000 to 19,000 and you know you expect there's omo biti dia numbers no emeka ho na omo de no anya 19 na me de would say I for the omo 13 no ha omo 13 14 ha do omo gina ye de 18,000 19,000 na bi kura o say beka ho no ye numbers no akwaye 13,000 and bi kwana to aba omo anto wa omo anto makoma me ma ye be yara na how can you do that me call round no omo gina ho na me ka someone to aba na and this woman na makakra no ombatu omutu ayede na antu akakra bia ombatu bi omu ne be wini mo pese and this for fa constituency ne fa Ghana dia ye mu ye obi me kasaya because I went to almost all my polling stations every other part me chinia me ko kan aba no wo ba bi when na one or two places omu to ye de omu to ye others no nkete and then this near the 13 year na digre na wa MPP Ghana bi mu so omu aboro no Matisi enu anu bebre sa anya ebi for na ebiti
by ye for this as a variant into Omufa. Into Asma or Abusia na say we ho na na yeba bedi ho komo tap say na daroma na aso yasene amaya din komodie eba besom wo say ayeru ajonjo mani mahama say NPP before na anto aba sanso so na onimunyamfo KT Hammond ono so ka say wo hwe figures a NDC fo mra hye bedwafo a fiwe wo mfa aba na otimi hu say NPP fo a na anto aba ama NDC fo nei wo mo afa yenkwa bedwafo so na say yemfa komo enhye so mfa ma wo mo miss I'm more kwaba. Kwa jese bibi aboko. Nanu abato ya etu yi. Kame akoye se mahye bedwafo binom a wo ma lusu no. Wo mo keka se eye abato ne de NPP fo na anto. Na ka NPP fo to dia nka wo mu di nkunim. Uhu ne se. Okay, yancha wona share right about now. Na yesi nguase mfata okeni ba. Na ade bi wo no ma anywhere fare nti wo hware saa na ato ni akeka ye wo bi wo no ma ne ni wu na ato ni atase nti ne yesi aboa bi abewu a wo pre nti pra no mo pre ma pra jimoni so ma pra se mogum ho ni ma sin capital letters enti se mugu so kasa na me de mi wo bi a wa fa de pa mi wo bi enim guase aka na otimi nya akukuduro na okasa isi Ghana fo atwia muka nti mu se Ghana fo atwia muka isi Ghana fo ne mo ho Ghana fo onye so mi nti mu hu Ghana fo ye musami ani nti mu hu nti Ghana fo se ye zu nti mu hu nti everywhere I green nti mu so kasa every ya mi no from na mi to kenke any fish kakra can be 5 cedis me friend fichre ya me bisa say am 5 kg bag here say almost and now na the cover girl me say me also sisi aye 2 cedis slams and sana mahama na me mu no onya sha say to say yem fa na ni ponche ni nsem mpo ana ya tete sui na moye monim sa be wo twem kwan moye wonim sa kwada froto wo mugu so kasa boy me say so boy me say asesa me say the party me me life am Christ sisi o mo se ma no ya dudu nti no sisi a me se masesa na mo mpesa mesesa enti ma ha fa no still mugu so kasa mudi am ya de free mu ya beji se mudi abobo nja anya benante mo abejina kasa ena yana omonto Mr. Laffenjaka Mr. Economist we would see digitalization Mr. Oblessing the airport now would the one day ususu di kosi e-gate papa mpacho ka wan tu shano obi anka se me ndisi ni na me to aba shano wa ma obi anka se Mr. Kavaga wo ye ndisi ni mesrawo na me ka me ndisi ni ntidie yenyi kuromu na NPP fo omo NPP omo be twitwa ye ni so omo NPP omo be fefe omo se ase nya akomo di omo ensese omo se na oye ri na ana mo na whether ayamo na moto ye mo na mo ma ye kwan ananya mo mahama you can't do foko we American be say you can't do nothing you can't do nothing ya basu so ya ba ya pa I am the papa when mama come on me be show with this one for camera ni mama come on do say ya na mo ya ma grada be be so control to ye ni so mo say kasa mu kan bo ya ka zo wusu be mpa kura switch mu gu so kasa anya no ya ni wu se na wu to meet station wa ye boho mentachi ni mu gu so kasa mu de ye be kin mu manifesto amamu me de mi nya daje because me kasa one NPP from mu do mo ko be wo fomo because me kasa mi se nto ko sisi e be wie show no ma do so mo ha na ne yo mo ho hwe mu ne di o mu fa mo ho ntel enim guase we no minimum NPP for bia sisi a wo be hu omo no by force NDC madam mo NDC me say NPP for sisi a be hu omo say ezumiti bi show mu di say enim guase pen
Bibi say if you can't beat them, join them. It's not any point so mo ba be kasa upon we nyina. Mo be kasa jidie. Na wo de hwe Bawumia. They can say Mahama wati bauti. Nyanyom no. What is that? Maha wati bauti. Na we ka say nyina wo ba bejia tum so from the look of things need. That is Mahama fa. Wo wie yes kasa. What's up bejina wo kasa? Hey, maybe so me ferry ade for me anywhere maniwo. NPP for me say bibi me ti we anywhere maniwo pa. Ade ya ferry me Miss Cover girl. Eye me ferry ankasa. It's me wo bia na ni wo ade. Me wo bia on ferry ade. I'm ferry ade. Ferry ade. Money wo de na ma pempe ma papa. Okay. Obi na ni wo ade na chana na pempe mu pa. Obi a on ferry ade chana oni baby he na ni ti wo wo bia di tiri wo atutu a on ferry ade o mu ade. Na mo gusu kasa o mo kasa. Hey, you are talking. What you are show NPP for? We are campaign ma NPP for. Who go show ma emma so. This is accommodium. Amoyem accommodium. Accommodium ni na. Akwada kiti yes agay. You can say political she don ya. Obey video ya me say ma Bawumia promise the height. Say agay say any ma yo boho. What to mean kasa? Is NPP for ni na o ma ya ha. Na me na me dwen wa me ntiase. Wo chefe wo siase ye de nti na Yesu say accommodate nti na mu me kana accommodate mo. Me dey accommodate me but say bi mu su say accommodate mo nti na mu wie say nya akukudwe ka say chenchina me dey me NPP. Me dey NPP aye da ma o. NPP aye da ma e no bi timi kan 200 cedis scratch on some grandpa wa ye wadom. E no bi timi kan 300 cedis scratch on some wa ye wadom because enye easy. So obi be di bottom ska aka so what they chow na ya amo amemu amudi free SHS e di pri eni so and get the first na aka wuti si esi obi enya wege he ube bisa na akora ube hu na o shakiki aka the first na ube wuti esi akora bi etwa okonfante pem ube wuti se akora we nya we tobom we da ba we di onimade na so dey free SHS infante pube mu we chance amane jonkin level en kwada school ko be hunya nunyam wo kwate ko bu gu ho choka kwate ne twankwa na wo ka wasam kwate ne twankwa na ya tuma free so ya gu so kasa mama me mesu mama mu mesu ma eza Bawumia it's a sword the battle is still the Lord's okay still Shadi yes sir Bawumia kasa I think so share NPP for pay na or they told my name say omunya botere wo mu de say omo adunchu afi we abato mo to dem mo no still na ko ne de omu so ko na abato ne de enya de say NDC fo adu omu so nkunim ne mo omo e na anto aba e na ama NDC fo atimadi nkunim no so ohu ne say dem fe the case so ni charge for she baby bia she fi bia nya mi sure say the near Sisa Patron, Yanti Atenkaboni, there be a make us offer someone Tiatenkaboni in a wow. One more Tiatenkaboni, no more say, so meaning I know, yet saying, BBAC, almost see any see. As a more Bawumia air cannon, a Fabino, Menene shed and Yaja, Fabin, so Meneno. Ninja make us and say, meet me as a Kufan in a good party. For the Negu party. Oh, yeah, a good father in a good party. I didn't hear. Or reason they say? The reason is when more day one from need dear man penny for. Okay. So we are president and not dress a seven, so we got to be so your henna. Then Kaya mammy more kaya, mammy mukrano. Who now got to henna, one S or cotono. And your henna from henna S or sorry, Debbie. It's a Fabi met me, I say, and your Fabi Grano. Say, I come on goo, a year and memoir, and goo, and NPP, a father. No more blame your farmer papa. And at the same time, one more youth, they want said an American. One my boy youth back to say. It's who expected someone and metal man. Upon free education in our boy youth. Strong mental. Okay. One because
dey na menya wo NDC ba fine NPP ba fine because obi an so me first can be shemi moto da bia me kasa sa wo ye nipa da sani na wo do mutu nipa so ade nipa da sani betimi asesat anytime it is how do mutu nipa so ye 1 hour it wo na sesa wo pe bibi ye wo na sesa wo timi e so no waka e ka iti dodo na eya memo na wo mbebu ye no omu bu mo ho sha ye hwe ayi we de me wa ha ya ati ma me yusu bo ama ne sade bo ama ena me ka asam no watie bi akwa remember sam ne be boss for hot ye kwa interview no ajo up to now ajo eye me ya wo ni mo efun ebiru timi tu fun mani part mi bisa say na wo be tu fun ma me na me san ko tu ma o na me to kwa be tu tia no okay it me ha me ho to kwa na ya asem me ko ha me ho ko to na ya asem because yes say wo be tu aba na wo dia wo pese wo nye de wo pese o nya kwa bia wo na wo nimi o pese o me but ni ba no ti mi mo awa o ko to ha ho kra ko jina line mo ko ye de e bi kra kwa ko jina na o bi be push wa ko fa bi bia be go tru ma ti na wo di se ofie na wo pe ko once di bi no ma aya iti mo expect say dem one na dey omo nyom homework yie so mo pese omo mra so pa twa ye the youth and the teacher man ye from bere wafo ne kokurafo and the teacher man it is about me so wo hwemia no pese won samra bie ma enye ono ne ania o omo hia na cash wo mo hia ya kene de Japan enipa wo mo hia no and as about me so pese won mra de won ye no homework yie ene ne ye hwehwe eye youth ne de teacher man nya kokurafo ne embre wafo no wasese o magugu o ene ya me de o si etu o Nese, Sunday mi bo mi fumushire. Dano, mi bo mi fumushire. Because check sakukwa man sa wiso besi obi so on se fere so dia sa wa beta wiso. Eye dia ya. Ya suso mo so ache. Ene na say, ene na adu ben, wo won chenkra de kwen. Me si aha se wo ye so mo to aba ni wie na kan. Uduru ha, ya tu wie na wakoje. Utu wie, wo ma, bo ama no ma mu moto. Ene imponche aye kunkum ye no ma na tu gensi na e be de papa. Me si anya me da na me boa. Eya me de. Eya me do, eya me de. Because do omo ye no mo fe say wo die ye se pele for so wo die ene wo die wo ko mo pete be wo na ma e bika de wa want wo me wa wo kai because on say no ni family no ene ni busi ani no it do ye bi en fa na no it wo ma susu kuru wa no susu ye no ene na ada ni ebutu aba on so nti so mo person mo na bi bia o mo nyom ho mo akiye na me ka tro mo say ye youth na de chichire man o mo mo ma ko mo nye pefe wo bo ni pa boa na nyesa wo abekasa ni pamra wo office no abetena ho na wo awasa kasa dey 1 vote it is a ultimate to akọ ena ko na aju utiri so no campus no utie nsema nkrofo ka wo ho abato we utie nsa me be driver me ba na oka oso madam wo manya wo se na amoko ka de na yere ho pa na bo ma wo aye ba pa ene e kwan de wa ya de ene me am sim trade ene e kwan better e bi mu se nye kwan mo bedi youth no organize people ma youth no say juma bia pama wo what you say wo ye kwan but youth no dia na wo bo wo o pese wo wini na wo sama youth ni bra what's that so matter ma what to ma into o ma susu kru wa no susu na bo so o ma nya o ne ma yie ba ko say okay no say na wo ka say am pasa abane de o man to na say eye de Bawumia kan no kre ene de honorable K.T kan no kre say NDC fo no afi we aba to no la ye man say o ma really do but to wo mo de o ma really say o mo crofo na anto aba me de no de me kan sa NPP fo anto me minim pansa do na anto ene minim pansa do na anto ba say o ma de be ka say o mo no eno de ho de
dodoɔ naa to aba no dodoɔ naa ha ɔmo kora to ɔmo to aba because ebi ebi mu tiri mu sɛ Bawumia yɛ Muslim ɔmo ma sɛ de ebi mu ka na meka o Bawumia yɛ Muslim nti ɔmo mɛto aba ɛma pepe ni emedi ɔmo so dodoɔ naa ebi mu saa na yɛsɛ ɔmo keka ɛna ebi mu nso sɛ ekufa mu adeɛ and at the same time wa mo youth me dear man to ekufa do ntimi am mo youth wa mo yɛ baako se ntimi me ha me ho godile mu mɛto aba okay me wo mra ye wi atanga mani mahama from Saturday no Saturday say ye bubo abani na no odi so saa ope me nra yi si declare no amafo bebe o social media no so wo mo chi say no uni power banga no wo boni aba ko bi never be out to say betima sustain no kakra every lighthouse no no aba ko bi who say na man social media omo fo ma ho twon kankan me omo ho hyehye emfemfiri ni paso ye wo ha say we kwa ya say is na ko no be ka say won say asem we say ye prepare your time table so dey be wait to the papa for the kai ye I ka say me da ko do kra dey kwa say asem no ha mo dia mo pesa me ho mo an say sorry wo studio ha wo mo pesa me ho mo an sorry mo dia mo yire mo na mo be chi mo ni so na te mo kakanka ni mo te kwa sa no mo hira na me power bank me fit te me power bank who do me TV asia e buo mi be bre po achiche be bre pa mahama ndum light na mo me power bank da do me kunu ba wo swa ko so ni se me o de be du me de be che du to wo swa de bre me mo fa me kura se mo free ni paso ye be de shu mo ti ko to di freezer move on kwase se ko generator who this ka ko to susu na to generator ya person ye be dem mo are say ya de ya mo na ya to me se me be ya krempo ka mi ti mo se ma me do saka o ka se to na mi twa krempo nya masam who ti ka ni mu bi and e ja mi am ko to lady ni se ma me wo ye de wo to ma ma ya me se aba de ma to na mo mi ya ndisi o se ja ni me dia chawo we are in this great now so mahama hodo ma be jina say e na do so mo dia sem fu na mo be di mo ante se ko social media wo be wo se celeb for be tweet e wo Twitter Twitter o tweet ni na ana aba we ye mi say ana aba we cheme ana aba we ye empo oba kasa ma shata wa de po de kasa afi de ni concept o person wo je no afi de obetumi ayede aje cause no stop boy na every one stadium and you see president back and for order from above say ye maintenance je stone boy koye enti wo hwe net say aban ya no wo sisu no wo of favor bi mo and of favor bi mo wa ba betina say wa ya wo se krokro dada John wo Bawumia po de kamene wo kamene mi se gumiti na mi su wo ma ha mi o ma di mi wo o ma ha me ko so ma ha Bawumia akofado na campaign o ye when na ye campaign kase let's be honest one ni jire omo fa ha wo so bu ja bibia bo so akofado na kasa no one check you sa wo mo de wo ba so de ba remote one kasa na de na wo stand de nkura bo kura de na wo yem shata ma ba be defeat ya to no aye bo moment na cho we need na wo so sen kakra mo ja kasa o NPP for me de na me ni na sa ye jiria nipa oni adwensa ka ti na say nya safety ase ni nya me suro nti nya ko bo kra so chire chimi for nante nyame obo ye ba asase we so no na te so pesa won nya nante te se wo hwe nyansa mo jimia kafra na so jimia ne de ese sa mo je mti mo hwe nyansa kakra and I still NPP and I make the kusia mu ni na ye NPP na bus akomodo mo se be kusia mu na ye NPP akomodo wo ni aba kapre and our account wo so say NPP ba ye oya wo dai and wo ma no se bi ye di twa na fruba okwase no nsu nyansa okwase no ni adwen sakra it is a wo hwe me na do ni adwen sakra so yo kwa hia kasa
no kwasem ne se aban bia ba no disika e ba be to mi goto ba ye wo bi wo ho no ma wo no ondi e mo ofoforo so yem e komo ndi omo ba NPP aban no mo di mo and omo say stingy omo say chia ba mese mahama wonu old no tugu ye ka say ndi na dey ya bubu be say di oye di on people ni nsem di en kwa nti ya ganya adu obre no di bi no tugum mahama di bi na tugum me say people form say o mani ma ye we obunya ko mani ni adu so bu o ba ya fa ho die hia ye ne say ye tumu afiri so ye ne hia ye tumu mo kwashepo wa ba ye me fa ho eyezu sa abusia ma me na wase say oje pene na woni ye edi jumeje no share ya weapon by this time nyankopɔ ensure papa Taptap send adaroma and ma ye de me komudi ebeso mo mi di e de akosi aboaje wa ko mi de show sister makram Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte Taptap send nka no so ne de Taptap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the Taptap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse Taptap send e the good news aba Taptap send the gene customers wonti or the Taptap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ Taptap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni se ti say yusu momo Ghana ha no sa pepepe se si Taptap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria Taptap send na papa no